Mwiriwe neza abakunzi ba Buntu Films TV, twari tumaze igihe tutiga, so mbanje kubasuhuza aho muri hose. So uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo twigane kano kantu maze gucuranga. Ni akantu na transpoje narindi kuri +2. So rero ndashaka ko tukigana na akantu tugiye kwiga mu minota mike ishoboka kandi koroshye. Amajwi nakoreshejwe ryitwa stage, iryitwa selo na saint bass ubwo abantu ndakeka basanzwe bacuranga piano bazo bashakira amabazi, ariko ijwi nshaka kubigisha guregeramo ni iri selo. Riva rero turikura kuri string ni ijwi risaminga gutya, rivuga gutya. Iyo uri ukikandaho nyine iyi string niho usanga ari aya majwi, hariyo na za violin n'ibindi. So icyo nashakaga ko dukora ni ukumenya iyi selo aho tuyikura ijwi rivuga gutya. Ni iri jwi rero kuriregera nabyo ni ibintu nzabigisha bitewe n'abantu uko babishaka kubyiga. So rero nashaka kubereka ijwi nakoresheje, ubundi nkabereka akantu kuri iryo icyo Igisirimba maze gucuranga uburyo tugicuranzemo. So ni akantu kagenda gutya. Ni ukuvuga ngo ni rimwe twafashe gutya. Nimba turi kureba neza turi kubona ko aka kantu gakoreshwa hagati yo kuri zino kizangaha no kuri pitch bend. So ubu iyo ushaka kugatangira ni ahangaha, ni gatanu, n'iri jwi ryacu ushobora kuryita mi cyangwa se C, D, E cyangwa se I bitewe n'ibyo nuko ukoresha, cyangwa se turyite mi. Muri mi na sol. Ni ukuvuga ngo ni aka ngaha reka. Niyo step ya mbere. Naho kuri pitch bend waza ukankoreraho kuri pitch bend ukamurikiraho kuri pitch bend uburyo noneho nkaza ahangaha nkabikorera hano handi. Ni ako ngako. Noneho iyo wageze kuri rimwe iyi fa nayo uyimanuraho kuri pitch bend, pitch bendinga nyine urayimanura. Aho tuyizamura niyo tugeze hano kuri iri jwi.
nka gatanu yacu tujye dusanzwe dukoresha rino ijwi rya C sharp 7. Noneho kandi nakoraga naka no kuri bass. Reka tuyikorere no kuri bass. Ngiye kugerageza kugenda gake kugira ngo tubibone. Kuri base ni gutya, ngaka ni 4 na 5. Akagenda gutyo cyangwa ukagenda gutya. Baze n'ibiroroshye no kugenda 4 5 1 5. Ibi ngibi ndakeka nta muntu utabizi, turimo turigana muri minsi. Wari ni mu beginner wasujya muri zindi video twakoze ukareba ibyoroshye twakoze. So video y'uyu munsi nibyo ngibyo nashaka kwigisha. Ikindi iyo ubutaha ndashaka ko tuzigana kuregera amajwi yose y'ingenzi ayo mukeneye kumenya. Hari comment nagiye mbona, so nkomeje no gushimira bakoze like na comment na subscribe. Mukomeze musharing n'abandi babikore vuba, tugiraho tugerana mu buryo twese tugenda dufashanya. So rero murakoze, ni nawe masomo nashaka kubigisha. Imana ibahe umugisha.